Dragi gledatelji, nadam se da ćete oprostiti uzbuđenost svoga reportera, jer Knin je u Hrvatskoj, Hrvatska je opet u Kninu. Knin je od danas slobodan grad. Hrvatske snage u jutarnjim satima su ušle u centar grada. A mi smo sada sa braniteljom koji je prvi ušao u Knin. Opišite nam malo, kako ste oslobodili Knin i kako ste dospjeli na Kninsku tvrđavu. Nije bilo lako. Probijao sam se kroz kišu granata i metaka. Bilo je naravno koliko je grmilo i sivalo oko mene. Meci su fijukali oko glave, ali ja sam se samo smija i govorio koji gušt, takav je karakter. Mlad i lud, ova luda glava, kako se kreta i tako se i teritorij oslobađa. Smuca sam se kroz gusto raslinje i hvala velikom dža. Došao sam do ove naše lipe tvrđave. Donio sam zastavu, a Tuđman ju je samo diga. To je to. Ne morate meni zapaljivati. Hvala lipa. Svaka vam čast na tome. Recite nam što ste sve koristili, iz čega ste se pucali u ovoj akciji? Nema iz čega nisam, bratko. Od pištolja pucao sam prst priko prsta do bazuke i RPG-a. Baš tu, doli na ulazu u grad, sam skinja jedan tank. Pogodio sam ga točno direktno u onaj periskop pod vozača. Tank je samo sletija, otkatrlja se u kanal i posada se onda razbežala i to je to. Imate li kao branitelj neku poruku za hrvatski narod i za sve gledatelje HRT-a? Ko vjeruje u svoje snove, taj prispava cijeli život. Najbolji način da ostvariš svoje snove je da se probudiš. Tako sam i ja shvatio da je došlo moje vrijeme za rat. Bez obzira ko je u krivu, ko je tu u pravu. Moja domovina je u ratu i moja je dužnost bila da uzmem pušku i jedem u taj rat. To je tako. Da li vi kao najzaslužniji vojnik za ovu oslobodilačku akciju mislite da ćete dobiti neko odlikovanje? Ja vjerujem da onaj koji traži odlikovanje nije ga ni zaslužio. A onaj koji ga je zaslužio, njemu nije potrebno. Njemu to nije potrebno. To je tako.